دریا دما و باش به خصب کرنا ایراده اگل به تعیین کرنا قیومان لوانه دوام دکه لی برخودانی اگل لوانه جی او چند روزن لوانه بردوام دکه به شب و روز گل بانگا تعیین کرنا قیومان رد دکه و برخودانی خوشی کلی به کلی مزن دکه ام هلوسین گل جوا گهدار بکن. بله وکوجی آنی سازمان برخودانی اگل اف چند روز بردوام دکه وکوتی زانی یانزده مهدا قیوم يعني جزال عبد الله زيدان هاتبرين لفروكي شاردارية باجاري مزنية واني جزال هاتبرين piştiği panzde mehe aslında em bejin wek işgal aslında binaya belediye hat işgal kirin caliye polisan da u gelek kes bir işkence katın bin çakirin nihayet em her izanın nezi çarsız kes ketib bin cava gelek kes aslında jiber ku işkenceli hatın kirin em bejin rakın nexweşxanî ciyan ciya wî jî kirin ew kesan yek jî em bêjin di rêveberiya debe pêda cî dikir Kenan İldeniz bû milê wî û tilîkê wî hatin şikestin dîsa îro Kenan İldeniz hat berdan lêberê îro jî me dît yani Kenan İldeniz li hemberî ev fasî mesela işkenceyên ew ê dîsa jî îro li xada aslında berxwedana xwe berdan dikir ev mînakek bû aslında bi rastî dîsa her wekî din em bêjin mesela ha li vira berf dibare li hemberî em bêjin ev fasî şert û mercên yê sermayê jî gel berxwedana xwe cê ew dûr nabe û berxwe didin her wekî din bi şevê jî aslında berxwedanî berdewam dikin ez dixwazim pir gotinê dirêj nekim mêvala me parlamentera ST Sabahat Erdoğan li virayê ew bersivê me ew bike û pirsê me bersiv bidin ez dixwazim ez mafya xaftînê aslında bidin bû yani hetanî em bêjin yazdê mêl hetanî niha divir çi qewimî û aslında berxwedaniya gel di çi astî de ji ber ku em zanin doh aslında li parlamentera jî em bêjin işkence hat kirin ez dixwazim mijarê ji wê bipirsim yani di vira hetanî yazdê me hetanî niha vira hat bir çi kirin. Öyle aslında gerek dudu Nisan yani Suhuyeki adare em dest bigirin. Pişti ku du cara kayım de irada gerek kurtat tayin kirin. Cara seyamin ku bijartın çevum Suhuyeki adare aslında em karın bejin wan bu semboleki çima em diyadı bejin jiber ku çarde belediye şaredariye wane her çarde jibun yedden parti tevi şaredariye mazlım. لبر نرازبونا تحمل نکرنا اراده گله کرد دولت دستلاتار خواست کو اراده گله کرد هی بجارتنه ده خواست که بس گله وانه براستی برخوادانیه کی به هم ها لوان گاف پاشتا آوشترن yani jareki ceribandın nikarin jara döyemin yazdıme ya ku naha ku Cezayir Rezar Zeydan Hatibrin brasti tişteki kusuceki nekliye ser ceza hat tebrin ciyek bulene sekni sedem yuqaseli hatne brin yazdı mehek ku ev biryar hat dain gelevane bu avayeki cirseyi brojan belediyede şaredariyede berxadaniye ki behem pa danişan dimeneve hamu Türkiye tevaya Türkiye Kurdistan'e bela bu brasti hez sada gel her vahat ku fazla sıfatı rojeki giringeji bu gele kurt aslında pobben avnatevi roja gele kurt bikin roja tarih aslında zaman berdevamiya wi akliye ku dixwazin peyama bidin gele kurt disa gele wane ya ku lehati ya ku berxadaniya ya bidin disa danişan bi şart û mercê giran ev deh roja gele wane ku roja biryar hatî girdin heta niha heta qayîm jarî kirin birastî gelekî sare bi sermayê aslında gel bi berxwedaniye dilemo hezamo xurt dike sedem yuqasî ev deh roje gelê wane bi şev û roj em dikarin bêjin berxwe del ser piyeye em diçin taxê diçin gel esnafa malbata herkes nezarazîbûna xwe ji diyetine ziman tenê ne gelek ku dişitine ziman gelek ku birda ye ecemiye ku baweriyê cuda jî ew jî nerazîbûna xwe dine ziman em duhna esnafa wan jî nerazîbûna ziman kepenkê xwe da tinin wana protesto dikin diye kabul nakin çima sandıkaya ji ber wê çima îradaya me tehamül nakin çira kabul nakin ev esnafekî me got wê neyê tirseyê her wiha dîsa nîzê 3000 polîsa anî bûn vir ji tevayê Tirkiye em dikarin bêjin em digerin dibînin plaqayê wan numareyê wan em dizanin ku kî ji bajarê hatine
خواستم که چاوی گلی وانه بکشتم بطایبتم سر جوانا سر جنا سر اراده یا هاتی هلبجارتن تندیه کی مازن هبو لهمبر بیجی دیسا گلی وانه لخوادی لی درکت لهمبر بینا تشتیر نرازی بوندا نشان سر 400 کسی را کس هاتبون بنچاف کرن بازیه که کهوه بنچاف درد کهوه دیسا تی قدا برخدانه دیسا بدروش میخوا بدنگ فالوره گلی وانه براسی ام دکارن بیشن مانیفستویا خود درکتنا اراده نویسیه لسر حده جحمو کسی کردستان را به میناک به هیوید و هیز ام بیشن وانه گلی وانه لسر پیایه گل اراده خواه بتابع حموز الموزارة دولتي إيرود هواي شرط مرجي هواي جي براسي اللي بن إكسية ده يجي لهمبر بيجي ديسا إرادة خد قارزة وجامعة تقصر بكره. بله هر وقت واجی دید کو یعنی ام بیشن دیمان خدا جی اصلا گلی وانی برخدان خو بردوام دکه و سبجی ام بندین کو برخدان خوین اصلا بهتر مزن تر بکه پیشتی ام بیشن ساعتک ده و راپورا یا اوهدی و یا ایهادی و یا تیوی وره او کرن ور وشاندن کو ام بیشن به اف 10 روزانه دا اصلا وانی چی قومی و راپورا خوش کرده بکن ام ببین سر اکرانی و نهاج وانی ام کانوانا کم بروشیم. بله روزنامه‌وان دریارن ام سپاسیات و برز صباح دکن جبنا تبلیغونه. وشم خوش.